Senang kasuabon, madati din sanan. Puji Tuhan tu kanu to kakagud kapagyampay da kasuabon na bayno. Takapakatilang busom kanaw misisa takapadis. Kinarahingan isong kerajaan surga kon sikaw dat kasuabon iti insan pakagud kapagyampay yahay maya iti kaisisan dat misusuab. Kon sikaw Tuhan tumanha kapiro mo tanda alumis gisam dat asinondot at modon dahayd isu anggat panambarasan iti. Paingka nagi kadaw kinangahan kalidasan dahay maydad ay muyan dahay oratian dahay tomodon mayadat panambarasan na kasuaban na bayna. Tinasambayang dahay isu ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, mabarsukod osanong kasuabon da insan pakagu kumadati rumah sam ti pamahit iti nga nagi katu harumanok kat may pinting kuku kahila siriba dati yun lagi. Okay. Siyodo pa kuditid karirikot ko ay alalay doon nakapanaw dit sa dapon kanihawam. Koy hiyo non di minadapoy loralan. Korikot tahiti hom tampo kagutit. Pelajaran dati kasuabon na bayno. Kay bayno no pa nga tulo na po panambarasan dati magandad. Magandad. Nunudi andadon. Ayat no pa nga numan pa yung pohod isu hanggang Mika. Kitab katuro. Ayat katuro. Nga iho no patihom mandadanda ako kinarahingan. Lumansan ako kinarahingan. Dit manalamat doho. Pakinonghon ako siyo. Mandadandad. Ilo na did. Magandad. Kadilot. Pelajaran dati da kasuabon na bayno. Agumo at koinsok. Agumo koinsok. Dokuma di kamulakan dating pubay no. Right ko manansawo. Dadamot at taon-taon da tumalib. Tadaw tumalib minggu tulan taon. Adapatan nila tanga bujang nga. Bujang pakasari. Agumo nagi kapuriman. Dat iyalo na po nga asansagan. Damagihum dat pasangan. Gisombot harangay nandohit papainsiriba dat ay kain kokoton diyo no. Danunu monomod dat mamagampot dadik kamoyon. Damanan sawo. Pengkuro nang kugyat sayra na po imbulayan takotit manansawo. Okay? Manansawo matiot pelajaran dati tibay no. Niegal di Elda Melbourne. Kana pati pelajaran dati nga bujang idit santaon di gulo. Kay santaon nga bujang ikasari. Okay? Yadi ka. Agumo akay sakit ti bujang. Mantad ka sangulon. Pay siya bujang gat katua kalas. O insok ni siya mano pa dila to nga katua nga insok ko dahirin gurup katua kalas. Gisam giyatit iti kaswabon nga insok ko ni giyada ko isiyo. Okay? Jadi ilaw nala kain sakila to nga bujang-bujang. Ko sungko takadit tulun na nakapapagulo. Nutuhat dila. Sayra pa di. Kaya digi. Kung ngay takakayo ng dawago nga, pasakatan takay siya dihiti ka. Iya di na rin. Handiyan, nandunot kamumulahingan dot. Ay, iget ikugya. Bujang po iku. Ohoy, mantok kangam o suhatan na nakapisyo. Hoy, umuro nga kapiyontok. Iti kaswabon na bayno. 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 Iti kaswabon na bayno.
Ikaraja gaduo kaned iri ni kainsak kilo kamulakan ki. Di samindah dat yelo na pondo nga mumbalan dat mangilag-ngilag, mangilag o kasungko idit ay karait tat may popontok papasawo eh, mga sab. Haramang ko gandi anakal-nakal dat ay tumungagi madi dianda tu ako po di kanag ang agasaw ko piyo mo. Okay? Nga iya di na ri sira na pod ibujang pohom ba harono kamuhot. Teka harahi man parikumino. Iho nga mo marikumino kuy gad kadaw bo. Dahara na hit. Hara na oporlo lah. Hara na kontok ko ginawa nga agayo mo ti ay tanggungan iti mo marikumin gi. Isay na kayo lad ina pa pinamarik numano parikumino nga adi karahiyanid dit. Labi panda malahingid dit na ino parikuminay nga iya at pasalawon ay dagyat akon kay Lucy Josen at minamarikumin bo. May siya pumarikumin na tao sanong ka. Isay di na kayo eh. Ina pa kita dati o sanong ikakitanan. Nga ay giaga kapiti tulun mo. Pero linay do kayo miyang balot. Kay ko kasalom ko piyo ginaw siya kakawin po. Ang 1 taon, 2 taon, isa tanak. Makita nagikapiri mo. Yan nakamunda tulundat haro nagi kanta kanda iti na pakumawin nga percaturan hidup ka. Tu ay kita kapiyohot kababoyan sa ulundat pakakawin. Hindi. Jadi pasalaman sawo. Okon punda ti kongonduan orikot nandolo kamunda terdesak. Ako ni ko asansagan kalau terdesak. Pira umurat pira taon na kongonduan dat wajib na di kumawin ka. Kaubasan na pod orang akuhom sakira na pod kalau bitalo na pod da tawnom kuno na kumawin kalat kongonduan. Yadi ka. Da kayo ay ginawa ay kongonduan. Bujang mo. Okon kay tinang kalanot ki ibujang. Painkura ginawa da ko. Sakira na pod kari katakot talo na pod da tawnom kuno kumawin kamato ki. Tu ngon gya sa guluanad ay katalib po talo na po taunom mumbal dati kongonduan dat ay lumuhoy-luhoy dun do. Iya di kabo. Paingkura di la kamayan dat menurunkan standard. Mantad da pagawai ko turun standard minay tulun na kaubasanan. Mantad da manager ko dit hirid isuot ay company pinapalintuhon kad si standard no. Iya na padi nga mineka sili da security. Yadi kari. Iya na pa nga sangulo na datin. Nga pinapalintuhon ka standard no. Iko kain kakatan no. Payrolat ka di ditulun na kagumuan dat sebagai kongonduan na kaubasanan. Iswanggat ay piyambalutan iti bujang. Gumu mo tila papalintuhon da si tanda dila gi. Iyan po nga bujang. Bujang ko. Nga mantadat mo nakikawin. Kumawin ko. Isa na po uwa ka na po kapagalan na tilad papalintuhon da si tandad. Iswanggot ay piyambalutan. Mantad ko, di kasari kumawin.
turun standard ko, iya ano pa di nga ay accident, ilo nga iso imo ti ot kalintuhonan dat standard dati ladi lagi hinggad ay papaharo dat hubungan da pikaruhangan da akop apo kapikawin. Iri nga iso ikadawhot pinapalintuhon kad standard no sebagai sangulo na bujang. Dot miampay tamodon dat aruhay danda kumawin ka. To kum o sikapan mo ti ganda ay palis-palis kadidan kagumuan dat ay gumayo no di tiyan nga pasikapon tamon dadi nga iri na po nga iso ikada komon dat pinapalintuhon to kod standard dati. Iya sebagai sangulo na pananod da kinarahingan, mantad ko manakisikap kadi kumawin tinangkiadan no hugama no. Mini kadi pana pakikawin ni dit susuai katumbayaan. Ya di kare. Kanuhom ay soot tanak wagu ay sa sumanda ka SDA ka. Nai no ka. Turun standard gumo na gila di labos to kum otopot kapid oro kawin gi nga turun standard di mati di kadaw. Idi iri ni komandat turun standard. Ino pa itamo na di nga moy dot o sikap dot kakawin. Aruhay. Iri nandad mantad ko ay tujuan do mangin sikap te ko aruhay sumawo. Kasap to kondo dot papalintuhon dot standard maruah dati tu miampay tujuan na mo nagkisikap pot kasawo. Suway kayri turun standard kasap ko nagi kadaw dot may angil-angil dit kikaruhang na ngay. Mangira kusay ko tando iri may angil-angil. Turun standard di mo tirit di mo. Nakuro nagidid mo edit sa pibilang nga magisusuway na pagya pangintangan ni titulon. Harohi i orohyan ni dit nakasawo. Haroy orohyan dit nakalohing-lohing no. Haroy orohyan ni dit miswayot katumbayaan. Nagi ari orohyan dit miswayot tinaru. Haros ang ulo na tambalot na narang ako. Kusay iti. Isiya na pa di nga milo na borosan dot at social na kapya kakusay bo. Tambalot nga magyolon-nolon magiganti-ganti itambalot ta tando. Bujang pumuti siya di. Di siya na pa di ay pendapat ta pasalaman ng sawa nga mantad ko o gumu di hot ay tambalot ti siya tangondo magyolon-nolon kadi siya di ham. Iyo na pati ham kuno humontol at kakawin ni dit ay tando dot okon ko social kasya nga osonong padando ka. Kamano pa di nga ani siya lumansan dot kapanan sawod dit tongondo dot ongosanong o pagyang bolutan nga osonong padando ko boboyuhon ka. Kamano pa nga faham diri na siya di bo mantad ko osonong kaboboyuhan ni siyam ay ino pa dit lansanon ni siya nga kuno lumansan dot kasawod dit kongonduan do osonong piyang bolutan ay siya osonong piyang bolutan nga ososonong padando kaboboyuhon ka.
Jadi nakureh nangku tu asan sagan iso na pohot kakuaan nga iti umur iti kolohingon lebi pendet ti kongonduan tu komon jadi tulundet hara di expire teko kolibos. Kaubasan no petangolun nga popoimpou det popoili de inepoi kolibasan ilo kong kongonduan nga serat ori ko tatalu na pod taon. Tepot kari kongonduan. Isay di no kailo ki. Kagumuan da ti lah orang ko. Kari ka tepod talu na pod taon tim aku na di manan sawo ka. O gumu na di hot koboling kahangan kanu tanak nga ahit main nasib kano. Mentok na pod kayo ay pendapat teko kokitanan mungkin dadako kapurimanan sangulo na kusay pira hot umurot asuhatan naman sawo. Teko tando pira ho umur taon katuohon na sangulo na tando asuhatan naman sawo. Ay lanta kad ina po di dang gulu-gulu pagi tokoy. Ay maganda dat kori kata doon po daw misa taon. O kita na pod milod mimpori-pori momogampi da tanganak po kawinon no. Irinigid hari ho podam 2 taon kumawin podam 4 kasawo no. Igulo po. Eh. Nga noretan iti pelajaran dati det. Ino po hitanganak dot apo katali buat dua no po da taon katali buat dua no po taon nga tumandud na po pangintangan inuman matu dia lo tainuo iti nga iti na po kasawa dat apo katali buat dua no po taon induo kagayo hot kanta-kandet harati kamoyan da pitang kiadan. Nakurah tu iya di. Anaruh jadi kapia tahun demi karuhang kan tapi sorhon nendon 15 tahun lagi makakawin. Oh, suina 15 tahun lagi kak kinumawin. Jadi ino pun dai pikaruhangan nga anaruh kapia matugen. Hopod lagi 5 tahun kumawin kanam pira tahun pira umur tako tulun. Borosan pa 70 lah. Pira di tahun demi karuhang ki. Kaubasan kagulat ang sapung kopiad kasawo nga harohit boros sa tulun dat orikot na pon da umur iti tongondod apat no hopod nga harohi ginawo dat apat na hopod ko 5 na hopod harohi ginawod langadon kagud harapon ki wasap-wasap. Yodi kabut tangolun ulom mo na pot kopi iyo ko nagit kapuri manam otapot kamu kongonduan tapot kagya. Korikot tapod apat na pod taon 5 na pod taon ti kongonduan nga haro kagut mintalang kagu ginawod langadon dot miagali misinta-sinta nogi. Ir na haraw nanda po nakawasap ki. Kakusayan piro ho umur dot suhatan manan sawo. Sakira na pod kadati ay haragati kamon matang ki. Ngono pa dati rujuk ko ilo kamon matang nga sakira miagal ko iti kuman. Iti napakuman dat sumakag gumumu nga akon kamongon sit miduo. Miagal idit bunga nugi ngaran di bunga idit sumunindom ihiri round-round. Bunga kaktus kok nurid digi.
Sira na pod ay opongo nandahi bunga iraon nga sumunin nandahi ri disan-disani di raon tanak kawago. Sayrad opongo milod mindaw dawhit itanak ka sumunidim, opo nandaman tada hiri raon. Miagal ka kagadi kumani di nga iyo di. Sayra dat opongo miduo. Mantada iso asili duo. Mitong kia duo nando. Mantado duo apat. Mantada apat 2 kali 4 8. Oh, hiri na po ada patano miti-miti ka nakano 9 gitu. Jadi sekira na po di kamon da matang doho na pod ay kakitanan dari ngondati borosod right ko ititinan milo no po magana ko matang no itinani di matang no ritiyo di nga agumo po baganda lobo matang got ay tinan pamusarahan emosi kano nga dati iri gala mo nga right na po ko matang go imila maganak milo no po maganak ko kamo na po nga matang no itinani di tiyo di tok mila kamono pa di mila magana kom itinapok ako saya no wah piro umur akil balik kongonduan usay tingkatan nagingay jadi iri no hi kantakan-kantakan do kito nga mimbulay nandolot paguhatan dat piro pisuayan dat taon do kusayom tandu dat asuhatan mi karuhang iyo kayo piro pilitan do taon do kayo harohit otuo hotandu ko kusay harohi miagalot ay taon harohit otuo dat santaw ni tandu arod otuo 5 taon ni tandu patay tay ko otuo hikusay ko itandu 3 taon pilitan 5 hopod haro kaduno hopod taon pilitan nunu na masaalad osadu ko pia-pialitan agumo imo ti pendapat da konda ay agumo masala yati nga misuway mo ti di kapuriman inapay asado kapiak-pialitanam init kapuriman at kailam nuno masaala ngay miagal pati kakusayan oh kalalo-lalo hot umur kusay kumawin nga ay si masaala ka tapot ka rit di iya kayo na nakawaya akaylo pay kukuro hari borosot makin tua-tua kaladi makin tua makin menjadi borosot makin menjadi di boh borosot o gina ino pa'y kasapan no, kasanggupan, kemampuan no ay kapiagal di boros kinotilo po kinoroto po dito di mo jadi ilo nunot ay agumo na pot ngono pa dati imbulay lakamondat right ko mikaruhang misasawo pisasawaan nga agumuot agumoy mila dati di imbulayan mila bohiton nga kaduhong kan nakapikawin paingkuro na pakantakan nga taguangan na po di kuidadi orahian nila karuhangko ka nga nakawin no no iripin nili no ay ako dila karuhangkod nakason sa gapapagul ka nga iri na pilihan no paingkuro
Mantap kalau imbulaya kagu heuy, manda kagu lagi, sumuang ta pati pelajaran dat kasuawan da bae no. Jadi mun takilo tong bujang-bujang sairana pod oki tad ai miaga lidit, gumu ika pi masalah tit isuang ka pi karuhangan, nga harana gi i memili det aku mawin. Sairana pod iri kaputusan da kayu, manganu ka kaputusan det aku manan sawo, nga isuang gat panambarasan dati ila komen-komen ilat kaum balutan nga mananganu ngai kasumuan no gi, iri na ngai cabaran idit sekirad paimbujang ka di diri boh, mananganu kanon da boros-boros di lowokon. Suai mo ti giati magano ko na po kaputusan dat ay bujang, amangan amanan sawo, nga patut dat iya ano po tahan tukul kono, milad ay insokon nakasangal. Tu iri ni ga kaputusan no, eh, umang-umangan ko patay di tambalut man ko goso-goso diolo, pokomun ko diolo, oy kaubasan po di nga, ay osihat ti madis yulo ka. Iho mangko nga koboros aku itiad di sumuando nga akon kay tulun pabarasan it magigasa-gasa di kangomboltan so ay mingkakat ti madi di siad di hoy kan iyat kaubasan na ti di wagi. Siya di na kailad ay di kumbalo may panonggol ka. Nga ino pa'y aaramid iti di mamili ko dat bujang amanan sawo, ginumu-gumu madid tambalut no tandu taiko tambalut no kusay. Manepot ka na pod amanan sawo ino pa'y piambalutan da hirid lobi pandad kainsasamak ki kaman na may angil-angil nga aysa na da, tu iri ni ga pilihan no. Aman na pohon ay kaduhong kad ako manan sawo, ina pa'y kamandat kainginan na tulun sigog kadid nagarit ko nga asangalan nga no na ri, sakirad iri pilihan no, eh. Kada di dat iha na patim ako manan sawo ka nga to magyolon-nolon pohot usay ko tandu dat mano patanuda da muli. Ay di kontak kago itiad di. Iso no pamantad da tamudan iti manan sawo maya dat naboros di Rasul Paulus nga mangada popotingkod to kadati kamondet percabulan iti pisisan, pisungkuan iti kusayam tandu. Kamun na padim ay di kontak ko sakiranad mamili ka bujang paimbilang nga ina pa'y pagagambalot no kumad sakirad iya kusay, pagambalot no panananggay no kongonduan tay kasakirad iya o tandu nga bintanod kay kusay ay sikaw mo yun. Sano nga gimanan sawod iya din no tamodan no. Mano pa'y tasangalan no mano pagayadon sida-sida ay putulo paingkurapadi naputol. Ino pa'y elankom iya dihi don sida-sida dihi akan nakangan inggalyay bo putulon. Sansag padanda nga iri na nanda milad may pangasawdit gundik-gundik ki raja napudong jadi daw. Jadi okitoh di dati iti kamunda bujang nga agat ti mo ti tok hingga dita agat, agat ti mo iti bujang kadaw. Agat nga no paman kapyo mo. Tu haray gatit iti no kadidan malayo di iti kainginan mo, hara ti kainginan dati. Tapot kapim iti kapurimanan dat
it oroh yanda tandu teko oroh yanda lawan jenis kusai nga pinentalang nad kinorohingan humati tulun painsandad numan paimogono antakani di nakaduso iti pamagunan. Ih, iya di boh. Wah, jadi inapohi naray tanda hiti nga sakirad ngayon painsama ko ilet ay ayat dati da kasuaban da bahay no? Hara dati kamoyan na magandan. Patumbayaan ako dot ay haro nag-iipagilitan di bujang det mandad na pod ti tahak ka kinorohingan ka. Haro nagiti di bo. Eh, mandad na po. Andadan ko na po ti tahak ka kinorohingan doho ka. Manguntik. Inapondohit nunugya pamuray ti ikongonduan. Kon ko andartu ka. Anak daratua. Irihindet pamungaran da tulun. Oh, nga andartu mo ti siyod di ka. Iti kusay nuno. Miyagali ay sodong kusay tu tandasan gyat tulun dat ay sa expire kusay ka. Haro hi expire kusay. Haro hi bo. Hi. Sayra na pundad. Inapagyahit istila gunaan da tulun idi nga antakan na papoy mulok nga karas manunggo. Nga iti napatangan ko sa ay nakatangkus na taon no manunggo karas. Hingga di da hari expired dong kusay nga ama gigi na boros. Boros sa pom tokom alala. Nga hingga di da oyo manunggo karas ki. Susuay di pelajaran no ba no. Jadi sekira na pod monopot intangan to kono podilo nga monopot to kono pakapiyod ay isuangget kamondot mikaruhang teko manansawo ilo gya manansawo lo nga man to kay turo bo paingka ako paingka taon ko kumawin ako ka. Ako'y met ihon na pom ako'y kabinsuho dat manansawod alambat. Sonong nagyala komondat ay milah na pom isiriba da talun na ho pada taon kakawin. Mangira kusay ko tando. Inapohi kakawin da tongo 50-an na dim. Kandi ka sala bat tapat kapiyo. Nga misuway no mo tigarid pakan pa kapiyam lumanot-lanot na di. Tok misuway bo. Iho na pakapurimanam ay misuway. Karaja dati antakandit 20-an ko po. Pasal na po miyagal ko karaja. Kumbalo pa karaja di estate. Kaguli da pukul 2 piya minsuswab iwalay modop pukul 7 tumampo kago may karaja. Uy, miyagal itay sitaw mon mo. Umbalo na di bay no. Binsiyodop po ngay. Abinghuyan. Komono po nga suhatan ni bod ay no may di molahing kopyo. Kada po na dit bulok kopyo. Hari dadi to nga jamu nga misuway nun dadit makajamu lah. Nakurah tu agumo atulon dat mamilih dat bujang. Intan to kano po hilak kitabom ay iso kapagalan dati Rasul Paulus bujangi gi. Intangan ta kamangkuit murid-murid Yesus nga akuri ikapian na retandet harasawo.
berkeluarga o kuriot no sorita nembulayan dahil kitabot ipiturus na podihom ay ina po'y sawos siyo, itanakis yo, o kuri narita no miyagalid. Kamuyan na po nga ilabujang ka daw lo nga milo dati borosan dat ay okon ko oin sana natulun dot miloh da bujang. Okon ko oin sana natulun da kasap po bujang. Haro na miloh. Iho no pakapuri manom. Ay, iya di ako yung miloh bujang ay. Iri pagi minanan sawo nga iri na kamon kod ay gumo mo ti at taguangan iti bujang ka daw. Iri na isa no pa nga umang-umangan, totoryon di kaumulutan, iri na hasal harom miyagal ko bortugas sa igereja kadi Edson Salumin. Pakianuan ta kadi Puan Roslin Basi det dua pembuka. Bujang poy Puan Roslin nga naka nakalalo-lalo nagya umur kairak nga na di tangolon nga miuragang piyumposi po di Roslin di. Piato mo dan da sumuano Jadi o kita dati iti napabujangem milon no borosan dat iso nagikadaw karunia boh. Tu okon ko oin sana natulun dahara kemampuan dat bujang lagi sambuat ti kapatay. Montok da kayo hi bujang lagi samudon nakura tu payung bujang pakasari. Iso no pumantad do kuan nga nakumbalet putus cinta. Ay mangko. Ya di mari kombal kod nayai na ginawad sinta karas. Ko kita no nga haray di kusay ti katandu suay dit panakisinta no. To hiri na did no gonita no ginawo o minoboros ka did kuno ti manansawa gisom ti kapatay ti kolahing kuno manansawa ka kecewa ya di mari isay do kayo tepat na to di kapiyad iri na kapiyahot ay ginawa sebab dat nakecewa haro pa ya dadi may angil-angil og agayo dadi rekomende enro talud ay sonong mo ti Melbon idi katutunan ako siya di aparu apari nagi mo ti siya di kumaraja ka nga ay lalaki ini memang sama saja kan magiagal na po ti nga kusay kad dit sumandak na di asa say bahan. Iti kusay nga iso ibo kombal gid haro hit nasindualan dat tandu paingkuroh payadi ho rekomenda tulun nga nakasari mila say bahan perempuan sama saja kah. Kakitanan na po di datim iti napakamuan dat ay nasindualan nga agayo nagi kaaguhot ay kointalangan da isua nga kaposian dati. Oyo hibod kumbala sindualan mo antakan ni misi sinta na gid sinta kara ka sinta gobuk sinta tamuning potoy sinta tudo hingga dit kumbal ngain nasindualan haro nagibuhit insan no minisinta katilambos. Nga mano pod natanudan ka piya ginawa ka. Paingkukuro la kamuan dat napatay tontok. Haro na gid nga dohon na pakakitanan nila boros sa mo dila bo. Sayra na pod haran dahit
nakalalu na di umur harigay impiro-piro tunangan nga ay jadi mo gi, impiro-piro tunangan, impiro-piro kasalakoy no walay may pangilaylo ay jadi no kanda dati. Oh, isyu na pulo nga napatay tontok ka. Iri na podid idohod a sarowom manpod panginsanong-sanong o ginawa mo, panginsanong-sanong o ginawa. Tu itinapot tontok tinanom, "Oy lantokod ako ni ko Pinoy lihdot." Oh, isyu na po nga isyu nasawa sila ay sakira na pod napatay sila ay so nasuway ay so iti didi pilihan ta kay mo. Ke nga kagumuhan ni mo tid mamili bujangot subapot ay nasinduwala na ginawa kacewa. Kagumuhan ni mo ti ay paingkuro panda pangisasamod mo na sainim sulin no ka bunga bukan sa kuntum kumbang bukan sa ekor ka. Hmm, iri na nga yung pangisasamod nga hinggo po sa samadan nila nahayay na dagay ginawa ay di natumboy. Haro nag-iisay ra na pundad asinduwala na ginawa kacewa no gi nga hirinandad ay may nanda panansawo it's why di katumbayaan. Okan na di ka isi sa o kaugaman suway na di katumbayaan dat nayno sawo o. Iri nga kagumuhan ni mo ti mantad ko kacewa ko dit tambalot nasindualan ko dit tanakwago tay kasumanda ka SDA. Oh, asa nang ila SDA kano. Ongay kana panansawo di susuway kaugaman. Haro mo ti tiyod di kakawin ka na nga monosol ka di. Monosol ka nga nakakawin 'no, nga kadada ka magi taw-taw suwang ginawod monosol ida. Iyod diri mo, miyagali dit ibunuh diri ngay mantad diri sawa tumuhon, muhuntuhon nga monosol iri, ngano kadi muhuntuhon 'no. Iti pikaruhangan nga iyod di ni kadaw kakawin ka nandad di nga monosol ka dadi nga nakakawin 'no. Nga haraw pa kasari kasiwatan, hali piyad mungkin da haraw kasilapan dahiri, haraw kakausan no, bisan mo iri ni tindakan no, iri pinindalan no, nga dadamo ta pempasi, haraw pa kasari kasiwatan dati dat papaundar hinggay no nga kilong ralan dati. Ke nagi dati insalawon dat haraw nagiit mamili dat patilambo sa paimbilang mantad ko kalidasan datinan. Kuni hati manansawod may napangudipan dat tulon da mamagampi ka. Iya di na rin gisambot inapon daw hit kagumuan na di mi karuhang sakira miyagal ko asiyaw laki sakira miyagal dat OKU. Inapahit kapiyangay nga OKU nagaduo to kapirati giya. Nga haro nagit ipagilitan datid ay orang kurang upaya piyahit tandu tay kay kusay nga kasap ta kay kumawin miampayad boros at ay iho nakanto no to city dat moy panghupisyo ka. Puji Tuhan daharan na ginawa tiyod di. Nga sayra mandad at tapot kapiyad ay irihan na ino sawa kakawin nandam kada ponosol kada ponosol kada did amo mo gampi kadan mangumang-umang tumagad-tagad kam tataman nunay karuhang no iya inano di bosukon ko pengkuro tu iri na gya pilihan komitmen dati. Jadi faktor kesehatan nga iso nagikadawhot ay anuon da tulon dat ay
tumilambos sa paimbilang, ay pantakan dat ako manusa da tulon da suway ka. Nga ato kay mila komon iti sakit ba tapat kape agi. Kakawin po mimbulay nagisakit ta sumano. Iya di na ri, kaddi karuhangam aya, akawas di dohog gula, inano dia ogorot kagad ongomis, kanun gi. Kumawas man ko di rahaku ka. Ay enda kumawas di tapon nakakawin. Oh rurol di tangkarius, gumo na iti napapanan sakitam. Ay takay mila borosan to, ay laan ta na tumuo-tuot ako nga gumumo na kat tamparurol. Nga inapayat kamoyan nilaho dilaom it amo pakakawin. Purimanan na siyad harasakit, mamili inday siyad, manansawa. Jadi nuno na pa'y kantakan no, nuno na pa'y awayaan, tumilambos ka paimbilang nga sakiran na pod nasindualan kaguluhom, enda tanudan kapya ginawa to. Kanimo ti ka magyagal iti tangkusay ti tangando, mungkin da isuynah na poham minanindual dia, nga Kristinan no pa nga amo, enduro talud mungkin dat ay minamamahin na dia, nga iju kini iyo amo, dia guntogod kan ti Roslin yaw nga i-Asianan na pom amo, kon ka magyagal takot ti, magisusway, ipangungupos tu upos nga, magyagal. Jadi ano kon takit lalaki sama saja ka, ti kayat perempuan sama saja ka. Iri na pa nga boras nod mantad ko ginayo kasindualan no. Haragay sinding idid ay iyo pialo nulun na balo hatubat nga kon sasamod da ginawa ko ka. Iri ni tanudon kapya ginawa diti di ba. Haro nagiigisa mo may patay. Tu purimanan di siyad ay sonot kusay ka tandusway. Magano kaputusan na may patay. Ilo na kamundat ay tok enda tanudan kapya ginawa bo ka. Ginawa hatuan ta mo di. Ginawa na tanudan na tamo di ginawa. Hingga na panday tahandaman no pa'y tasaro nga iri na pa'y dalanan. Jadi pangunsuban na pati pelajaran dati maya ilami ka 7 ayat 7 nga mandad, magandad, tumbayaan ta ko dat sakiran na po manapot kapya kod ay sumuan di ko makinarahingan, pailon no dat mandad ako no pati rencana kinarahingan, daho na pod panumbayaan na papalaga sa kinarahingan. Papatudok isiyad hinggay apatot, painsuang na kadaw tit ay di pasangan hidup kadaw nga iya di piyama nga haro himanda hidatid komitmen dahiri, haroy usaha ta ko. Wah, napahit momonsed ginawa datid asangulunan do pati lambus, tay ka ikamonto kod tumilambos sa budyang nga haro hikapurimanan dat kombal na sindualan, kakitoh nagikadaw ti karuhangan da suwayd awlud. Sayno koylod itam pinayno o kitanod tok migogol na po ay suot kasimbayanan isu ang pikaruhangan. Iri ni momonsed napadihi ginawa no nga tokay tawar hati ako di manansawod iyot ti napadi kapya mikaruhangom no di man ka.
Yang otak poti gia boh, iho kadao di bujang po gi ko kita kuno po di keluarga migogol lo po. Ay so kasimbayanan da ikaposyon, ki ginawa nga kunut ay ilo ko pi pamat kasawo ka. Ngako kita kanu magyadik karuhanggot romantik no mi karuhanga tayaan ko nakago gi. Iri nakago hakala bo. Nga aylan pa kapiyariam kakawin ko. Kapanan sawo to ko kakawin to ko apurimanan lagi pengkukurot kaindalanan ti kamono mi karuhang. Kada toko kaudu tadi o kito tomod. Kada toko kaudu tadi tongo video-video tongo ulundet poping kito non. Ino po aylan ko pwede nga sayrad awayaan. Sayrad iya ko piyo kataguang ampeng kuro. Ihati no popondar. Ihati no mumbalo mogi humbaralandet. Ino po de pikaruhangan idi nga miagalit kalumisa ta kita nu. Miagali kalumisa o kita nu le video-video ngai da romantik iti pikaruhangan nom. Ihati no matagi amundari ditya digi. Tu iri nagi pilihan dati. Ikaruhang dati iri na pilihan dati kamono po nga ino po dihit kalumisan di pikaruhangan nga ihati na hot papatunod ihati o mano dati di. Makiano to ko dat pangupan na kinarahingan pasuangan kasari to ko kinarahingan da isuanget ay pikaruhangan moy ino padanda pikaruhangan nga aulod kasari apurimanan to kunot ay kauntungan kalumagan isuang da pikaruhangan. Montakid di bujang ikaw balan na sindualan iri ni boras ko ditinud ay bunda tanudan ko piyo ginawa mo ka. Gumo po matilat ang bujang-bujang dati. It andar tu ko antar tu ko andar tu anak daratua. Antar tu anak taruna tua buat idi. Gumo po mo. Iti sapi Adventist nga gumo nga masaala na po nga kagumuan na po dati ti mo gyud Pinay bo. Haronot ang ilang-ilan no nga ay miyong Pinay ko mo ti di ako milo ka. Basan ti di ay ano milo ko pitason na pula kanda. Da koru isintakas bah miagalidit pahitian to kana ti panambarasan datid kasuabo no bay no. Kung sikaw kumad pangahakan da kinarahingan kumadati tu timpud dendo iti pikaruhangan nga pati lambusid aulod nga magihom ta kapakagudat ay ralandet panguludan da suway may lobid o purimanan ay kataadan tatid iswang pikaruhangan. Muntaki bujang kada na dako may palintuhon no standard kapasiyan na kayo dat mumagusa iti kamono kumawin. Iyati na po nga harohot paingkokoton dati sebagai pananun kinarahingan. Kada na dati may painsiribawo iti paingkokoton dati kapasiyan dati marua iti katumbayaan dati kumakinarahingan dat sa mata-mata da mumagusa iti manansawo. Magano to kod lumisiti sinding gadi sayra dat intangan kulisik kinarahingan. Bila ku renungkan kasih Tuhan, ternyata dalam kehidupanku ku merasa terhanyut
sayangnya, semuanya karena cintamu padaku. Dipelihara dalam kasih-Nya, Dia Kalau misusat perhatikan dapat suara sambayang. Kinarahingan isong kerajaan sorga kung sikaw dot kampayan dahay kasuabon na bayno. O gumo anay bulayan dahay hali piad amo song puro dot niralaman nga nawayaan natahambayan dahil iswanggat panambarasan na kasuabon na bayno. Mantad pot simpo dot paimbilang gisabot kapalan sawo nga ang gumo na pohot ay kabalingkahangan o gumo nag-iikompong dot antakan di away andahan nga sumambayang pumunta ko insana ni ay pikaruhangan makikinongaw may dahda po tilombus sila magihumboralan dat mumonsad ila po kaluwarga karuhangan nga patilombus sa asimbayan hara kasari ipisi Sunday lot iswang karuhangan gumo na po to umbali rogon dat mamaratu nga tumay ni head man tada panghakanum sa kadungno sontob na po di keluarga di nga patilombus dat kapag isisam agirot iswang karuhangan pingka nagikadawhit tanganak ngay kamulakan dat paimbilang ating pubay no nuno na po pilihan dilo nga walagasan na dad haradahot ay koing kokoton harapan dirian dilo sebagai sangulun pananud no inagi kaboboyuhan dat ay kaposin dilo nga ay gitan no gisambot ada dilo aratu kasuang ga isuang at pagumbalan dat tiyambalutan ikalansanan dot ino po hit tontok tinandilo nga kopien to kakarahian no atumbayan nagihay dat mantad dat gagompi no nga kanu hila kataadan mantad dat karuba idi tulun-tulun di pentopot iswang na kaposien dilo kung sikaw Tuhan to tindalanan dahay dabay no nga mano nagikadaw ahako mo kasuabo na suab nga kanu kabiyahed kapag isisad iswang gat sambayang ti tinasambayang dahay iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw na kinapagyampayan dati, nakirba ito kakagod at kasama na siya. Pinakaw pa.